Апоезиа, литературатә бызшәа иадоуҳатә мазаран иԥхьаӡоуп, уи иалнаршоит ган-рацәала амилаҭтә культура абеиареи, уи иаҵоу аԥшӡареи раарԥшра. Иҭбааҭыцәу аԥсуа литератураҿы апоезиа ҭыԥ ду ааннакылоит. Аԥсуа поетцәа рырҿиаратә ҭынха иабзоураны иахьа ҳмилаҭтә литератураҿы иналукааша ҩымҭақәа жәпак ыҟоуп. Урҭ аԥҵамҭа ссирқәа аԥсуа ԥхьаҩ ихатәы бызшәала дрыԥхьартә алшара имоуп. Лассы-лассы усгәалашәоит, шаҟа схәыцра уалоузеи. Амаҵәыс еиԥш усҿалашәоит, шаҟа лыблашароузеи. Бзиа узбоит ишԥасҳәари, уаҳа ҳәашьас иамоузеи. Уа уџьысымҳәар иабасҳәари, ишсоуҳәара исхароузеи. Ишҭоит ари адгьыл аҿашәҭқәа, ишҭоит ари адгьыл зегьы, иаартуп ари адгьыл агәашәқәа, иаартуп ари адгьыл агәы, избоит ари адгьыл лыхҿыхны, ахәышьҭыхра збоит изакәу, уа нагӡарақәаз ишьҭыхны, мираҭҵас агәыӷра иакуп. Апоезиа ахәылԥазаҿ актиорцәа ирыԥхьеит аԥсуа литература ашьаҭыркҩы Дырмит Гәлиа икалам иҵыҵыз ажәеинраалақәа инадыркны ҳаамҭазтәи апоетцәа раԥҵамҭақәа рҟынӡа. Убас аԥсуа драматә театр иҩнеиуан сахьаркырала еиҳараку, ухы-угәаҿы иааиуа, игәкы амелодиақәа зхылҵуа, амузыка зҵо ажәеинраалақәа. Урҭ Баграт Шьынқәба, Иуа Коӷониа, Таиф Аџьба, Кьыршьал Чачхалиа, Саида Дылԥҳа, Гәында Сақаниаԥҳа уҳәа раԥҵамҭақәа ракәын. Исыдбымцалан сан, исзымҳәо ашәа, сбыҳәоит аҽакалаба сзыԥшла, инхаӡозаргь бгәалақәаҵәҟьа рхала, сара ԥсыцыз, сара сгәы иқәырха, сылаӷырӡқәа быда исзырбарыда, сҵәуалоит сызҵәуо ҳәа мҳәаӡо, бара быда сгәала зыжьжьарыда, сыԥсы абасшьо сгәы санадырго. Уари дада, днаргоит ҭацак, уи ашәала сгәы шьышьы, урҭ ирыцҵа ԥсыуа хаҵак, абӷацаҳәа иҟамч абжьы. Апоезиа ахәылԥаз иаҭааз иазгәарҭеит ас еиԥш иҟоу усмҩаԥгатәқәа ҵак ду шрымоу аҿар аԥсуа литература агьама дыркреи, ҳмилаҭтә литература аԥхьаҩцәа еиҳа-еиҳа рхыԥхьаӡара изырҳара рзы. Исыҽны иаҳҳәоит абызшәа аҿиара, абызшәа азакәан анагӡара, абас еиԥш иҟоу ахәылԥазқәа уи даара иацхраауеит. Нас иахьа ара иалахәын иаҳа аԥышәа змоугьы, иахьа атеатрҿ иааины иалагазгьы. Сгәы иаанагоит абас еиԥш иҟоу ахәылԥазқәа аԥеиԥш бзиа рымоуп, иара ари ҩынтәны имҩаԥысуеит, ари атрадициа иацырҵап сгәы иаанагоит. Дырҩегьых иаабеит, иҳаҳаит аԥсуа литература иамҭаны аԥсуа жәлар ишрымоу, ибеиаӡоу апоезиатә рҿиамҭақәа шаҟа лассы-лассы иҳаҳауа дара иаҳгәалашәоит ҳшыԥсуаау, аԥсынра ҳшашьагәыҭу, абас еиԥш иҟоу арҿиамҭақәа зырҿиаз ҳпоетцәа ԥсраӡра рықәым дгьыл ахаан. Сара схахаҭала схазы исҳәозар даара ибзиаӡаны исыдыскылеит, избанзар убысҟак агьама ҳаракын, уи ҳгәаҟанӡа инеит, даара сылаӷырӡқәа аанагеит, убысҟак исгәаԥхеит, абжьы сгәы иаанаган санахәаԥшуаз, унан абри спектакльк еиԥшҵәҟьа ишԥаарҵо, ишԥаҳараго, ишԥассируа. Аԥсуа поетцәа рырҿиамҭақәа зегь хәылԥазык алагӡара уадаҩуп, аха актиорцәа ҟазарала изыԥхьаз урҭ рыхәҭак азыӡырҩцәа гәахәарыла ирыдыркылеит. Амра Зарандиев, Артур Каландиа, Аԥсуа телехәаԥшра.